Kum kadak ke jing Pyrshah ya ke jing temu ban wanra Lynti rel Shillong Jaiñtia ke Jaiñtia National Council kalara deki Lama bat ki plakat harengkat ke jing thok ban Pyrshah ya ke jing temu kat ba empat don ki an ki bakhlan ban Ïada na ke jing wan rum kertep ki minder ha ke hendre terik ulber arajar arpusan harengkat ki Lama bat ki plakat Kaladon ke jingyat pat ba najan ke Holy Family English School Kyrwoh syaduk ke office terikamu Deputy Commissioner ke East Jaiñtia Hills degi dekat jong ke council. Hadin ke jingyat pat ba kaladon ru ke jingyalang kepala penlong hakmat umot saanam uwok kyang nang ba ha ke bagi nongelam ke bala ajing kren kila penpau ke jing temu ban wanra Lynti rel Shillong Jaiñtia. Atiar sepang, ni kuat suak wabah, ni kuat, ya ke college government. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya